Mına 2000 so'm bolsa da alıp dursun şu baldardın kişine tamak aşını but kiyimine tigi mektepke barınlar. Yok, bizim bana ne olgan yok da yok, moyun kalağız al. Bizim de o bir şey ne yok. Al bile bizim gözümüzden ketken yok. Al boyunca men toluk malumatım var. Көзөмөлүңүздөн кетпесе эмне үчүн 9 айдан бери мына документ өлгөнүнө 2 жыл болду, канча жыл болду? Ошондон бери азыр албай атпайбы булар? Yok, atası neme ölgönden beri al жүргөн. Keyin dagı bu kelin turmuşka çıkkan. Bu bir balası ikinci turmuştan bolup atat özünün neme kızı ikinci turmuştan bolup atat. Al özü kaza olgundan keyin başka turmuşka çıkıp atat. Ağa keyin iki olasını alıp жүргөн SPK. Ayal kaza olgunca. Азыр эми аял да өлдү, эми кийинки чыккан күйөөсү да өлүп калдыбы? Al kiyinki çıkan göğsümen asrat yaşı öyle acayip kettir. Kim ekenler, al göğsü kim ekenleri bilbeyiz, al sırtta turuşta çıkan eken. Ama keyin gelip bu kayıp önüme özünün tökünlerinde жүрүп kalıp atar. Muna karabайсызбы? 9 ay болду, siz даже ошолордун жетимдердин акысын алып бергенге аракет да жасаган эмессиз. Мына мартта кеткен ошо боюнча келбейт деп таштап койдуңуз. А siz ошолордун укуктарын карап, siz бул боюнча тиешелүү программаңызды бекитип, анан иш алып барышыңыз керек эле комиссия менен. Aldat moyun kalın, хорошо. Турсунан Курман, азыр мына пособиядагы мына азыр мен айтып аткан маселе боюнча да түздөн түз сиздердин недоработкаңыздар деп мен билем ошо. Я вам объявляю выговор. Азыр карап көрө, өткөндө коллегиядан да алган. Эгерде выговор болгон болсо строгий выговор, замечание болгон болсо выговор. Мына боюнча контролго алып, кийин бизге расмий түрдө немени бериңиздер. Хорошо. Комиссия киргизиңиздер. Ким сиз кишилер комиссиясыз да? Дисциплинардык комиссия ушу факт боюнча объяснительный алыңыздар дагы мага сунуш бериңиздер. Дисциплинардык. Рахмат.